Ufite amaboko atanduye. Bishop. Sindagira usome. Yego. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ndeba ukundi riko zamuka. Yego. Ariko gasuye. Gusa ni mufano. N'urugero. Ninde? Kwa Yesu. Na kwa mana upendo akaondo wa dhambi zangu sikukuu aliponi okoa Yesu. Sengi man. Let's pray. Urachari ku ngoma. You're still on the throne, Lord. Yaravuze wa muririmbyi ngo sinabona amagambo ahagije. The singer said, I can't find enough words Nkoreshe kugira ngo mvuge gukomera kwawe. to speak of your kindness. Ariko ngo tuyi yindirimbo But I give you this song kugira ngo yakire. that you may receive it. Mana we. Lord, Hari abandi bari mu bitaro. there are other people in hospitals. Hari abandi babuza babo. There are those who lost their loved Hari ones. abandi inzu zaguyeho. There are those whose houses Hari are abandi burned. bakoze accident. There are those who had accidents. Ariko twebwe But us, watugiriye neza. you did well to us. Neza yawe tawairondora. Your kindness, Lord, Neza cannot be yawe fathomed. mana tawairondora. Neza yawe tawairondora. Neza yawe mana tawairondora. Neza yawe tawairondora. Neza yawe mwami tawairondora. Mwagiriye neza turimo. You have done well to us. Aba bagabo barimo, abadamu barimo, The men and women, abasore barimo, the young ones, abakobwa barimo, the girls, ibihugu byacu bya Afrika birimo, and our countries in Africa, imiryango yacu irimo. our families. Mana we Lord, tugukomeye amashyi kuko uri igisubizo muri byose. we thank you for the answer to the problems. Abemera ko ari Imana iduhaye aya masaha tukiri bazima, Those who believe it's the Lord who gave us this time bayikomera and amashyi yo life, Mana yacu irabikora. and a round of applause to the Lord. Neza yawe awairondora. Neza yawe Mana awairondora. Neza yawe tawairondora. Neza yawe Mana tawairondora. Neza yawe tawairondora. Neza yawe tawairondora. Ineza yawe tawairondora. Ineza yawe mana tawairondora. Ineza we, ineza yawe tawairondora. Ineza yawe mana tawairondora. Ineza yawe tawairondora. Ineza yawe ineza yawe tawairondora. Ineza yawe tawairondora we. Ineza warakubonye Mana we. 2005 Ineza
2024 awayirondora adukoreye amakwe ineza yawe tema asikasila bana ayola sikasila ineza yawe mufashe dushimire bishop na madame we. Allow me to thank Bishop and the wife hamwe n'abashumba bose bakorana n'abadamu babo and all the pastors in the church and their wives n'abana babo and their children. muri abantu beza. They are good people. Kwakira ijuru na Mugogo Danieli n'ijuru na Matayo. We welcome Mugogo, Heaven, and Daniel and Matthew. Mwagize neza. You've done well. Jewe nazanye no gutegera mukozi w'Imana. I came to listen Mchungaji to Mugogo kutoka Tanzania. I came to listen to the servant of God from Tanzania. Ndatega ndavuga ngo ngomba kuza kumuntu. I had to board and come to listen to him. Ariko inyenyeri y'ubwiza bw'Imana ijuru na Bishop baravuga ngo natwe tube ku gatuti. And the star of the Lord here, Bishop, allowed me to be here at the pulpit. Hari ibintu bitatu bikomeye ku buzima. There are three things that are very important. Umuntu naguha ijambo kuvuga mubera. When someone gives you an opportunity to speak before people, know that is the Lord himself. Kabiri. Number two, nubona abantu bagutega amatwi. If you see people listening to you, nimugire ngutya mwese. Just do like this. Ndasenze muri iri joro ngo Imana iguheze umuntu wagusingiriza ijambo uzavuge mubera. I pray that the Lord give you kandi Imana izaguheza abantu bagutega amatwi. Ushobora kubona ijambo ariko ndubona bagutega amatwi. You may have the word but not people to listen to it. Nimuzamure ibiganza. Just raise your hands. Ijambo rya gatatu. Number 3. Nigihe cy'Imana nawe kumenya kugikoreramo. It is the time for you to know how to use it. Kuko igihe kirahita. Because time passes. Kandi kigahita benshi bapfa. And it passes when people are dying. Ariko kuba Imana yadukoreye ibintu bitatu. But since God has done 3 things, ndagushimiye nawe ukomeje gutarama no gukunda itorero rya I thank you who is celebrating this moment and loving the church. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Munemerere dushimire leta yacu y'u Rwanda. Allow me to thank our government of Rwanda. Dukoma amashyi menshi. And a round of applause to it. Hari umuririmbyi wavuze neza. There is a singer who said well. That number 1, you never lie. The second, you have mercy. Having this night, many people like this, with our country, another round of applause to the Lord. Hanyuma inshuti zidukunda ziri kuri online turabakunda. And our people utanga umwanya wanyu kugira ngo mureke kwinjira mu tuzi twanyu mudukurikirane muri abantu bese. And our people online, we thank you for leaving all of your things behind and listening to us. I missed you. Abatanzi nitwa Matayo. Those who don't know him, he's called Matayo. Damahis. Muhoza. He's blessed of the Lord. He has 6 children. And in-laws, the sons-in-laws are 2. And the 3 grandchildren. The great blessings and the great people are the 3 people. Sema hallelujah. Hallelujah. The first strength is people. The second strength is education, the skills. And the third, it's money. So when someone has all those things over you,
know that he's your big brother. Umenibariki sana mchungaji Daniel Mgogo. Mimi nimetoka Uganda kuja kukusikiliza, lakini neema imeniangukia na mimi ni bashiri kidogo. Sikiswahili unachunga. You have blessed me, sir, Mr. Mugogo. You have done well. I left Uganda. That's why I stay to come to listen to your word. It is in a rhythm. This name has a rhythm. But on the topic we have for a few time we have. We speak on a topic that says tunga umutima ubone. Keep a heart that is clean. You're going to read 2 verses. And after reading, then we will sing. And we will sing. We will sing. Proverbs chapter 22, 11, verse 11. Sinzi ko Kofi yabonye umukozi w'Imana. Hanyuma tuze kurangiriza mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo wa mbere ibice 4 n'umurongo wa 12. We read in Timothy 4:14. Karibu. Imigani 22:11. The Proverbs 22. Timoteyo wa mbere ibice 4 n'umurongo wa 12. Imigani 21:14. Imigani 22:11. Proverbs 22:14. Ukunda kugira umutima uboneye. Ukunda kugira umutima uboneye. Yego. Komeza. Akagira imbabazi mu byo avuga. Number 2, akagira imbabazi mu byo avuga. Yego. Umwami azaba inshuti ye. Ndamukiriza umuntu mwisharanye kugira ngo utunga umutima uboneye. Tunga umutima uboneye. Greet someone close to you, tell him have umutima uboneye. Banga elastika. Warangije dusome barua ya kwanza ya Paulo kwa Timotheo sura ya 4 mlango wa 12. Go to Timothy chapter 4. Hari jambo lirahonga. And there is a word there. Timotheo wa mbere ibice 4 umurongo wa 12. Ntiyakagire uhinyura ubusore bwawe. Ntiyakagire uhinyura ubusore bwawe. Ahubwo ubicitegerezo c'abizera. Kubzuvuga, mubzuvuga no kungeso zawe. Sukuma no ku rukundo no kwizera no ku mutima uboneye. Ndimuzamura ibiganza. Amen. Witinya ganduko baraka zawe zingana. Witinya ganduko imbaraga 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 zawe zingana. Imbaraga zawe zingana.
There's nothing good like a clean heart, a pure heart. And there is nothing bad like an impure heart. Lack other things, but never lack a pure heart. When the Bible speaks of the heart, it says the heart that has so many things. It may lie to you. But after David knew this heart, the son of Isaiah, he just searched the heart. Then he sang a psalm of 119, verse 11. He says, I have kept your word in my heart, that I may not sin against you. The things that will make you have that heart, there are three things. Number one, it's having the word of God. 2, it is praying without ceasing. He has said, don't keep not coming in the service. The people who come to serve, who don't come to serve, they have died. David, why did he say such words? Just raise your hands and celebrate the Lord. Read the Psalm of 51. The Bible speaks in Swahili. It is a prayer he made. He said, create in me a clean heart. Give me a heart that is pure to you. He saw that his heart was not settled. And there are so many hearts of the young people that is not settled. And you have that heart. It's because the word is when the word comes in you, your heart will become settled. Greet your neighbor and tell him, let your heart be settled by the word of God. After finishing that song of Psalms, the heaven had rescued him already. The heaven doesn't just rescue like that. God will not come on you just like that. He will come to someone he is sent by the Holy Spirit. He will come to speak of what the Lord has spoken. So he said, Lord, create in me a clean heart. David knows how to speak. He says, clean me from the man's... Who can... Who may pray this prayer? There is something so hard in life. There is something so hard in life. It is someone who agrees with his weakness. Among people, but before God, he says yes.
showing off your weaknesses before people, it is so hard. But before God, it is noble. He said, create in me a new heart. And when he finished, and he said, forgive me. Who can say that? Who can do that before having the word in the heart? And he said, create me a new heart. There are people who just think, and they see their weaknesses and present it before the Lord. There are people who just go to the Lord. But you go around gossiping about people, but you don't know where people settle their things from. Mwaramenye namakuru kuko yasambanye gakora nibitangaza. Mwe mwaravuze amagambo menshi. Iyaje kuba mwene wa. If he was our relative, wa Daud, the relative of David, kamenya ko yasambanye akica n'umuntu. And I knew he has done murderer. Tugira ikibazo wewe gusa. Nimusamure ibiganza. Sema hallelujah. Hallelujah. Please, let me ask this. Qu'est-ce qui peut passer? Pastor. Is there somebody who does not understand Kinyarwanda except the pastor? Is there somebody? I want to see hands. Okay. Yeah. He's very quick and I'm afraid. Can we have people to sit close to them? Yeah, Janet, sit close to Pastor and he speaks Swahili. He's very good. I'm afraid you may lose the temper. Okay. Dio. Yerusalemu arikidendezi chitwa Betesida. Yerusalemu arikidendezi chitwa Betesida. Ukorime na rimwe Malaika yamanukaga akaja muri cyo kidendezi. Ukorime na rimwe Malaika yamanukaga akaja muri cyo kidendezi. Nuko umuntu wese wazaga kujamo amazimwe bakiraga. Nimusambure bikasi. Samba haleluya. Daudi amenya kota faible. Umuntu aba muri kote fort na faible. Ariko ndagutangarisha muri ijoro tukemere kote faible yawe kwigaragara uzakomeze winjira muri fort. Kandi kizake tuba twishira muri fort si ibintu birebire. Nukwemera kuko kwicisha bugufi ari wo muti. Daudi aravuga ngo namenye amaraso akakumbuka kama nimemwanga damu. Kindi gisiga nukucisha bugufi aratura. Warangize kwatura ijuru rimukorera ibintu bibiri rimuhezizi. Ijambo rya kabiri riramubwira ngo kuremeye ikigega cy'imbabazi. Dawudi were mu miryango 12 y'Abanyisirayeli. Daudi mwene Isayi no gusa Imana ndiravuga ibindi nuko gusa uri mu kuguma kutemera integeke za. Yagutanga haleluya. Irashima. Irama mambo. Sema haleluya. Haleluya. Nuko rimwe na rimwe Malaika yamanukaga akaja muri cyo kidendezi. Nuko umuntu wese wabazaga kujamo
amazigurije niwe wabwiraga. Imana imuheza izina. Attention n'izina. Izina uzurihabwa n'ababyeyi. Izina ukarihabwa n'ibihe bikugezeho. Izina ukarihabwa n'ibibazo wahuye nabyo. Bakakwita umupfakazi ibihe byakugera ko bigakukubita ukitwa irindi zina. Aho Imana ikaguha iki izina. Tangaje muri iri joro kubera ko utunze umutima ugira gute umutima ugira gute Imana iguheze izina. Dawidi ngo arangize nimukorera ikindi kintu cya gatatu, nimuzamura ibiganza agira kivuge, nimushiraho igikundiro. Ya iwabo w'igikundiro ni kure. Iwabo w'igikundiro ni kure. Imana yagushizeho igikundiro nubwo wagira umutwe munini. Umutwe munini ukabukumera kose ikagushyira igikundiro cyangwa ukagana ngo usimba gutya yagushizeho gutya. Imana ya Isiraheli iziguheza isi. Umugabo witwa Naboti ari muri Amerika yamushizeho igikundiro gutya imutambika indimi ngo arangize umunsi umwe ahimba indirimbo aravuga ngo ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo ihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bari mukorane ihangane. Uwiteka azavuna kuri miheto azakuraho indambara azarema izishasha itarimo ibibazo. Azarema izishasha itarimo ibibazo. Namukiriza umuntu mwicaranye mubwire ngo Imana gutu Dio nawe niba kubaza Amahoro nawe uzababwire Yesu wakieleza. nawe niba kubaza Yesu wakieleza. nimusambire kaza yewe samba haleluya. Igihugu kiza gikorana n'abanyabwenge. Imana yaravuze ngo udafite ubwenge agenda yisabe. Umugabo witwa Salomo abami ba mbere ibice 12 ngo arangije gutanga amaturo igebeyo. Nta muntu uzutanga amaturo adafite ubwenge. Nta muntu uzuramya Imana adafite ubwenge. Nta muntu uzutunga umutima adafite ubwenge. Amakuru nayagezweho. Imana yagize akazi kenshi na Yesu yano na Mwuka we. Nimukore mu mutwe. Murashaka gutunga umutima uboneye ubwo bwenge mufite niyo nzira niyo resource y'abatunga umutima wiki wubwe. Mimi ni mhubiri, mimi si mwalimu. Mimi ni mhubiri mimi. Na ninaimba nahubiri nikiimba. Siki pepas. Ndio. Tomeza la fo. Nimuzamuri bigaza. Samba haleluya. Haleluya. Imana ngibwira umugabo witwa Salomo iramubwira ngo Salomo icyo wakoze ndicyakozwe muri capacity yo hasi n'ubwenge. Saba icyo ushaka. Umunyabwenge azamenya kuvuga. Umunyabwenge amenya ibikenewe muri season yacu. Amenya ibikenewe muri season yacu. Amenya ibikenewe muri season yacu. Aravuga toke ngomba gusaba ndakindi n'ubwenge. Imana ngo irangiza amubwira ngo sha uzi kuvuga. Ndakindi n'umuti. Ubwenge. Imana ibaheza umutima w'ubwenge. Imana ibaheza umutima w'ubwenge. Barangiza
ijuru rimugirira neza iramubwira ngo n'ibindi byose utasabye papa ndabiguhaye. Iwanyu ni mutagira abanyabwenge muzaba inyuma, ariko ni mugira abanyabwenge bazaporomotinga. Tumia akili yako vizuri. Bayilanga yasika so bima yasika. Ikintu cha kabiri ni muzamuri ibiganza gira kivuyo. Samba haleluya. Icya kabiri ni ukuyoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera namara kubageraho ngo azabigisha, ngo abibutse abayishurire, kandi ngo azabagira abagabo. Ntiwoba umugabo ureke gutunga umutima ubona. Abimana ivuga ko ari abagabo si uburebure, ushobora kuba uri inzobe ariko umutima wawe ni igitangaza. Iri shari uzugera ngo wenda telekomande ni iguhagazeho. Abatunze umutima uboneye ntabwo bazabagira ishari. Imana izamuye ahubwo bazabashigikira. Undi yashingiza umukobwa we yakora ubukwe bakamutwerera kandi bivuye inyuma, ariko badatunze umutima uboneye ni igitangaza. Hari ikintu kimanutse turirimbe Zaburi. Tegura isome da umuriro uratse. Zaburi ya 24 umurongo wa 3 n'uwa 4. Zaburi ya 24 umurongo wa 3 n'uwa 4. Haravuze ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Yego. Ninde uzahagarara ahera he? Ninde uzahagarara ahera he? Ni ufite amaboko atanduye. Bishop. Sindagira usome. Yego. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ndeba ukundi niko zamuka. Yego. Ariko gasuyo. Gusa ni mufano. N'urugero. Ninde? Ni muremure se? Oya. Nizobe se? Oya. Nuwakoze makiyaje nziza se? Nufite amaboko atanduye. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwira ngo aya maboko yawe karakora gute muri iki kinyejana? Aya maboko yawe karakora gute? Ndanezera bata ya sikabanda. Soma ahantu hararyosha. Mukomeze mutega amatwi. Nabagemuriye ijuru n'amatayo twabagemuriye. Lisa banda ya sika. Ndiyo. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Nimumve mu abasore mu. Ninde uzahagarara ahera he? Sukuma. N'ufite amaboko atanduye. Aho so ni kimwe n'umutima uboneye. Ndamukiriza umuntu umubwira ngo umvise iyo kuru. Iryo somo uraryumvise? Umuntu uzazamuka n'ufite amaboko atanduye akagira n'umutima uboneye. Amaboko atanduye. Yego. Mumumenye mumwiyeke uyo shetani yokahenda hata. Aha. Nabona kitu labesha akuteranya utaemere utakoloe agabateranya. Warangije gusoma se? N'ufite amaboko atanduye. Yago! N'umutima uboneye. Sukuma! N'umutima uboneye. Yego. Tunga umutima uboneye. Amaboko atanduye n'ufite
nduye. Abasore abanyafrika amaboko atanduye. Joshua amaboko atanduye. N'umutima uboneye. Ego. Komeza. Utigeze kwerekeza umutima we kubitagira umumaro. Utarigeze kwerekeza amaboko ye umutima we kubitagira umumaro. Sukuma. Tarahira ibinyoma. Tarahira ibinyoma. Ulisemaje mchungaji? Sawa, vijana wa leo. Sasa anamwambia dada nakupenda. Twende nyumbani, unionyeshe kwenu nyumbani. Sasa huyu akimwambia ni matatizo. Ulisema hivi, ukiona kaka anakuambia njoo nakupenda, umpandishe kwa nani? Kwa ofisi ya bishop. Si ndio umetuambia? Sasa baada ya hapo mwambie bishop, unajua habari ni hii. Urabizi bikenewe ni bingibi. Uyu mugabo yambwiye umuhungu yambwiye kwa nkunda none dusengere ikigira kabiri duheze abasaza babiri batujane mu muryango tuje kwiyerekana. Nibwo uzamenya ko adafite amaboko n'umutima. Rangis. Aho. Nufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we kubitagira umumaro. Yego. Tarahira ibinyoma. Uwo ni we uzahabwa umugisha n'Uwiteka. Azahabwa iki? Umugisha n'Uwiteka. Ngo umugisha ubakure ntubakure. Amaboko yawe yasuzuma. Niryo tangazo natumwe nijoro. Umutima wawe ububoneye. Kandi akanwa kawe ndikaza kavuga ibinyoma. Yego. Kwagiraga umuhungu umwe wacu ahantu twari dutuye. Sivuga bene wabo bashobora kuba abajara biwe bari muno. Uwo muhungu yarabeshaga. Ni wari uwa mbere. Akasha yagazaruwa akigira umweshanjeri kandi atariwe. Akamavuga ngo idolari ngo uri kuri izi faranga bamba sese uri umuvunjayi ngo yeye ngo niriwe mu isoko. Hari abantu baza bari mikinyoma. Akanwa kabakiranduza. Akanwa kabasa. Joshua. Mumenya amateka y'umugabo witwa Joshua ibyo yakoze. Tukamwigiraho gusa ni ibintu bikomeye. Reka turebe ikicanditswe niturangiza dusirimbe kuko ikirere ko cyabonetse nawe ugomba gutinda aha hantu. Aha! Abikorinto ba kabiri ibice 6:6 twumva uko Paulo yavuze. Wa Korinto wa pili sura ya 6 mlango wa 6. Dufite umutima uboneye. Dufite ubwenge. Dufite umutima uboneye. Dufite ubwenge. Tutarambirwa. Tugira neza. Dufite umwuka wera. Dufite n'urukundo rutaryarya. Tuvuga ijambo ry'ukuri. Dufite imbaraga z'Imana. Kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'uburyo n'ibumoso. Amen. Nimukomere ijambo ry'Imana amashimeshi. Dufite umutima uboneye. Dufite n'ubwenge. Tutagira n'uburyarya. Tukagira n'urukundo. Tumaze kugira ibyo bintu tugendana n'Imana tukaba dufite umutima uboneye. Basore ba Afrika abantu bafite umutima uboneye munemerere mvuga ibi bintu bibiri nimara turirimbe subiza umwanya umuyobozi wa gahunda. Ikintu cyambere n'umuntu uzi kuzamura abandi. Reka mvuga abagande kuko maze kuba bamwe iminsi myinshi. Umugande ntagira ishari n'undi.
kandi abagande bazi gukora. Twebwe hari abantu badukoronije, atipe babirigi n'abari abandi batuzaniye grammaire igifaransa cyinshi, badukubise inyundo bari abatipe. Ariko abashu babigishije ijambo ry'Imana, babigisha no gukora, babigisha no kuzamura. Mu ikanisa ryafite umutima uboneye, bagira urukundo, bazi no kuzamura, bazi no gushigikirana. Ico gihe hari ibikorwa numvise mwatangaje biranezeza, muravuga ngo iki giterane ndi kiri gusa, hari n'abantu muzafasha kugira ngo mubazamure. Uwo ni umutima uboneye. Induma ngo zari hamwe zisangira ibyabo. Ntimuzambwira ngo dufite umutima uboneye ariko umwaririya nagira ibibazo titumwegere. Nimumva imbaraga z'abasore, ubwenge mufite, imbaraga mufite, nukuzamurana. Uwo basore nabonye bari muri iyi timu ya Joshua, natekereje ibintu nka bibiri. Mugize umushinga mukorora inkwavu, mwogera kure. Abafite umutima uboneye bagira ibikorwa, baza bava mu kwicara, bava no mu bunebwe. Ibi bivuze kubera kuko bitari muri twe, cyangwa mureke inkwavu, kuko ga n'ubundi muranga. Hariho bamwe muri mwebwe kera baraziriye, kandi mwaziriye mu mahoteli, kandi kuja kwirya ntiwabaje ngo si inyama ni iyihe. Uwayiriye aza kubwira kuko igira ritime. Reka ngubwira aya makuru, reka inkwavu orora inkoko. Tidusenga gusa, tituririmba gusa, tidutangaza haleluya gusa, twishira hamwe mu bwenge dufite n'umutima uboneye, tugagira ibikorwa. Biriya bikorwa twagenda hariya hantu kwagirira umuntu neza. Umunsi w'i Kampala nari mfite umuturanyi wanje, yari umuntu w'umudamu, yagaza byuka mu gitondo agatuka abana babaje ku ishuri, hatambuka ni muntu kamutuka. Ndavuga uyu muntu niki kizamutabara kugira ngo apunguze kukuvuga nabi. Nugira umutima uboneye uzagira ishuri gurebe kure. Ndamubwira ngo mama, kuja twende dukani mugurira 50 kilo ya kaunga, mugurira n'umuceri 25 kilo number 1 ya Tanzania igira ritime. Ngo ndangise mugurira n'amavuta, mugurira n'ibishimbo. Ndabarahiriye kuva uwo munsi urusaku rwararangiye. Hari ibintu bitari bya haleluya gutunga umutima uboneye. Aba mama muri aha ngaha mwokora association, mwarangiza abari musanze baba mama badafite icyo bashoboye n'abari Nyagasambu, mukabakorera ikintu, amakuru akagenda, ibinyamakuru bikandika, izi televiziyo zirahangaha zikavuga amakuru, abantu bagakizwa kuruta uko twotangaza haleluya 200. Abafite umutima uboneye umwe gusa yitwa Dorcas. Umutima uboneye wiwe ndi wabaye w'amagambo, wabaye w'ibikorwa. Ngo arangize adodera abantu, muri barya yadodeye apfuye baravuga ngo hatakufa. Wari wabona abantu obiya mu rupfu bakarubwira ngo hatakufa. Lufuwe, lufu, lufuwe, kutitwa kugira, kayita mugaka, wanayita na shokulu. Lufuwe, kutagira bushishi, wanayita na mwizo, wanayita na mwene wani. Lufuwe, kutagira lukogo. Muboneye binjira mu ibaraba aza haleluya. Ndirimbo zaho kuva hatakufa. Bakristo tutunga umutima uboneye urangwa n'ibikoko, urangwa no gushikirana,
tuzagera kure, kanisa rizaguka, isi izadukurikirana. Ni igitangaza gikomeye kuba nuturanye n'umuturanyi wawe, warangiza ibyo kurya ukaza ubimena, umuturanyi wawe akaburara. Buri gihe cyose umve kubwira wahira muri supermarket iwe ntaraje no ku maduka akomeye, ariko warangiza ukavuga ngo mwijura bera bazamurika kisu. Reka ngubwire, uzuririmba indirimbo nurangiza ubanza uyitegereze, ubanza uyigereho, uvuga ati se mwijura bera bazamurika nk'izuba bafite umutima uboneye, uwishireho. Umuntu wagura stoke igashiruyiriye wenyine n'abana bawe, abo muturanye utaragemura n'abantu mu bitaro, utunze umutima uboneye, warangiza ukavuga ngo tuzaja mu ijuru tubane n'abariyo. Yacitse kuko Imana si mubyara wawe, n'Imana igendana n'abatunze umutima uboneye. Ukamara umwaka le 1er janvier ukageza mu kwezi kwa 12 uwaha stock garde-robe iruzuye, turagabanye na ngahe muri Afrika, ariko mu ijuru abantu bazajayo n'abafite imitima iboneye, amaboko yabo adakora ibibi. Ngira ijambo ry'Imana. Yawe ibishomwari bibiri wowe uhindura umusatsi uwo muturanye, habera kumujana muri saluni gusa ngo bamogoshe pi, nurangiza ukaza muri tuzaja mu ijuru kubana. Yo narishonje ntimwangaburiye, nari nambaye ubusa ntimwanambitse, nari muri prison ntimwaje kundeba. Avuga ngo niryari bakubwiye ngo ahandi Kabuga wari utuye iruhande rwa Burasirazuba hariho Murekatete na Kamusoni, ntiwamubonye? Tungo umutima uboneye, mugire ibikorwa, nimurangiza ibyo bikorwa izavuga, ibirangiza kuvuga Imana ya Isiraheli izabagirira neza. Abayumbe ni mutambuke tube nk'abasirimba buke, nimwakira ijambo ry'Imana. Turangira nubundi ndi umuririmbyi. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana ulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana ulitokana na mama yake Ana. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana ulitokana na mama yake Ana. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana
Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu